đi tam ô các ô tam prey mà đào sọc xây cái hàng đông mềm măng cái lạnh cái gió rải hàng chút chết Ophelia mà thừa rải tại vậy để nhóm đào đấy mà từ cái lạnh cái gió rải năng tiền cái lạnh xây pu chùm miệng xua pu mình khủ tha tê tới pu năng mến nhom chăng chua pu đam bay sầm phia hưởng pu thưa xây á ok mà chơi chẳng bạn xây pu vô bị hang nè vô bị nu ôn chang tới chai bị năng ấy chai phải mặc lô chiêng mà cái lô chiêng mà pi lô có thà chai miên là chất miên này chẳng năng miên đấy xây lò xây lò còn này pu vô xây năng đai ở đây xây gió đấy năng cái này năng xây vô này ở lòแต่ยังแต่ใช้นังเวอัดนี่นะอัดคล่ำ ở thôm này อัดมันเป็นคล่ำพองนักใจน่ะ ให้cho đào pel pu vô năng ở lò chứ vô từ thưa ấy bạn อันนั้นต้องเธอจึงเธอไอ้หนึ่ง thưa chừng ấy thưa ấy nè เธอสักที่สนายนั่งออด bà ok แต่อัดจอเลย ở cháo lên này bà ok แต่บัดงานนั้นอยู่เรื่องล้ออัดคล่ำไอ้เมียนเลยจ้าทั้งนั้น bà chà chẳng pel pu cáp bờ sân về này nấy cáp nào bờ sân về mà đáp nó cáp ở mùi nè cáp ở đây thì có cáp ở mấy กับยอเลื่อยๆนั่ง giọt lửa กระอันเงินบองเลยพองติ๊กติ๊กติ๊ก chẳng gì giọt lửa với nè ยอเลื่อยๆไปบองทำ phòng thùng anh ấy cái hai là xây gì kì ใช้ปลานั่ง xây pla ใช้ชกอีกดาบยืดดำ bà ใช้ชกนั่งใช้ปลามันตั้งแต่ใช้เวลา sạch vì lò อันนั้นล้อเนี่ยแต่ถ้ายูนั่งล้อเนี่ย bà chẳng là năng là xây pla chứ xây thằng ngó xây mạch vĩnh ใช้ช้อ bà ใช้ช้อนั่งใช้นี่ใช้ปอกใช้อันนั้นอันเป็นปลาเนี่ย miền pla đây chứ xây prey ใช้เปรย์นั่งไง năng hai xây prey ใช้เปรย์ใช้ปลาแค่หางจัง ok vô ต้ lại มเจี๊ยบเนี่ยอันดำเลยนะ bà năng này ok vô lại của nhóm tao xua cái ngày muốn viên miền là xây thằng ngó xây prey อ๋อ hay nhóm ọt score đang là xây thằng ngó mấy là xây prey mấy chẳng màn mà xua pu nhá nè แล้วเรื่องเรื่องเราใช้คลิปนั่ง bà ว่าคือจะต้องกินไรเข้มไปได้ไม่หนา bà อะไรยูนั่งยังอะไรเจ้ายังโชว์นั่งอยู่พรำยังเนอะ bà โชว์ไอ้นั่งโชว์ยังพรำยังไง bà năng ตำเป็นกระดาน chứ xây đây vô mà sao cháu này đang xây gì kì อันนั้นอัดจ่อเลยนั่งเวอันมันทางเลยนะ bà กัดตกยังให้ยอนั่งนั่นคือเธอแก้วนั่นน่ะ thực khai năng này อันพองได้กี่จ่อนั่ง bà hồng nó bàn cháu này แต่อัน ok cha năng tục đó đây này มาตกตัดเลย